Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing Shna ya ke Lake View Resort, jong ke Sarkar ke Balapen, da ke Tnat Tourism jong ke Sarkar Jela. Kumba kalong mentah, ladap lut nedong syadong, saat satang ban peli pajba ya ka. Habaya keren bat Menteri Sarkar bakmi ya ke Tnat Tourism, jong ke Sarkar Jela, ubak med ba lingdo. Ha kajing kendo kerpang bat ke Batisi TV. Ha ke arp artrek mentah bena jemang arazar kat kendai. Ulai tu, ba kumba kalong mentah ke Tnat Tourism kalakot iki kenhon, ban penya ya ke nik resort. Ya ke ba ke Sarkar, kaladap lut ban kot da ke tenda. Ke Lake View Resort kan ni ke bagi dang lek ang dia po damsait kajing sna barok ikut ke kam kajing tei ladap lut barok kewasak bantah kalong setang ba ngin handover ya ka tu ka property means ka building ki rooms barok syaki successful bidder ke bangi ladap khot ya ka tender lembaka expression of interest EOI akaba don bon ki bala participate akni ka tender bangane scam by apo shibnaing in finalize ya ka award ka bangin ayaki successful bidder kadang kumba sau san crore sau san ekar ka jinghe joka to ke elian to cost of the project kumba about 24 crores approximately. Ya kaba mentahi ki bangi ayang tu kalau ka provision na kabanta ki rooms kidon 10 cottages hakaba kidon atli ki rooms hakaba ka cottage kaba kanong kumba are 4 rooms nang ta kidon ki kitchen facilities nata ke restaurant nata kidon ki quarter for staff nata idoni cultural activity center no baki idukan iban traditional shops kiba bo igini kitiar jongi tiar tendai jongi bat ke parking area no nanta kadon ru ka jaka ka bagi bu na ka banta kini ki caravan ki bawan bansa no nakim sa pa ki kamera ru kidon ki trolley ki bikitan trailer ki kidon ki jaka sa joki tingi labo ka facilities na ka banta ki caravan ru in case ki kwa banwan kum kita ban no ban song ban sa tu kum ki da sebar kini ti kini kilong kita cafeteria kajing kring ya kitoris kalong ya hakabadi mentale le ting hatangi nang don kambon ki kamera ki rooms nang don kambon hakabangin hapan penbiang nakabanta kitoris ngimpat long adequate ngimpat biang kajing don jogi room sapo kastit kajungi kat kum kajing wanjong kitoris na sabar takadaw ni fokus mentala kum kuno bangin nang pengkiu ya ke nomor jongki kamera ki rooms ki badan hapo kastit dakabangi ai ia ka lat ru wat ikiwe betan na kalian jongka sorka kalat ikiwe bakin wan cakmat nakabantaban itu come up lagi kenja resort lagi homestay entah bang akuak ru bentip hang ni ba kadon ka scheme na kalian ka tourism ha ka bagi ai ke kenja incentives lani subsidy ke bapi kodeka kepada 50% na ka total project cost kajong te sibuk mentaki sina ka project cost kajong ki sibuk sang pholak mo ka snai ka resort borok ko sang pholak te 50% na ka to kamut khat san lak ka government kan ano iki tambah hadin bapila dap sina iki te hot bar kinde ban kini ru pada ban wan ban kedu ya ka department no ka office of director nak banta ban yo iki jingtip nak banta kumno ban avail kali te ngim dakwa e ban parking ngi ko ban yi baki kena jongi ki local entrepreneur kini ban wan cakmat bakadi kadi opportunity no nak banta jongi ba kadi assured business kadi assured income no kadi assured livelihood
kejoki ia kabakin la ia kaban kamai nakanika lat jongka tourism